Keseng Yotrap Youth Council hak kendai tering mentau benai kelak pentip. Bahkan peloi ke rally kaban sedang naduk madan Yorkhap Shadow Additional Secretariat ban penpawa kecing betrap ke sorkar kecing dawa jang kisamla pule. Habai kren beginau thok khobor unong ilam gani keseng usamla enlang sawian ulang bahadian belakut kepor bakular jauh menteri rang bau kar ki sangma baru menteri keterat puli puthi balak mendreboy KHYC CEC ringkat ki kena puli na keleng kabri hunyo trap hak shipho trek mentau benai kinmi banya pat ba kaman sedang nadu ke por shibaji no phai singi namadan Yorkhap ban kin ya chedu ke parking lot jong ke additional secretariat ban pensengo biang ke sorkar halor ke jingkuman jongka ya ki scholarship jong ki kena puli pensengo limba kini ki lat pothai khbor sabaro ki samla puli jong kini ke jela ki bala ot lanam ya ka jingsap kot kata ke scholarship kaba kum ki kena puli hi jong ke jela bro ko wei kina thrang bakila nge ban kin yo no ya kata scholarship kabre ke bah bekerpang ke jongki o ngi ne kaliang jong kaseng kumbang ni jep kumbang ila limba kilat pothai khbor ba kata ka deadline ya kaba ka education sal jok HWC harengkat bat kisah mala puli ya ka bangi lalet benbu ya ka berendam kalau kot no menta kasi bat haduk menta mene ni ne nakliang jong ka HWC bat kumjoro ka kenhun jong kisah mala puli ka balai dan rekat bangi ngimsim lai ya ununu tau so jong ka jing job hak bai dai bat kene ka jing dawa men pelajnya mador ya kata ka scholarship jong kisah mala puli jong ne ka jelam khlia ka badai jong snam arhajar aphuai bat arhajar arpuar dedai halor kene ka nongrem bat halor kene ka benta ni ne nakliang jongi kinong elam jong HWC harengkap bat kinong elam jong ki samla pulih ki bayadan benta bat kasang negi college prepare ki ba konthop nado nandihu naka Shillong Law College naka IFA University naka USTM kabadan hangki apo Kanapara naka Snapsing College napo Ribhoi College bat kiwe ki jaka pulih ki ba nginumla banjar kertang ne ilasham ya kawai karai bat kata karai kalong ba in pelong ya kata kejingi ya pai ba ini kata ke peaceful protest march kaban sedang lasai kasi nanti napo madan Yorkhap fair bukit sapo additional secretariat kum kadap ban peni ya kata ke jing bitar jongi kum kisamla pule halor ne ke jing menti bat halor kata ke jing bumnong serious jong kene ke sokar MDA hapo ke jing elam jong ke NPP bat kamta me kum kamta be ya u education minister ba lakman reboy ubumsham da syam ya kadu ka komitmen bat address ya kini ki issue ya ka ba kum ki samla bat ki kena puli jo ka jela borok kawai kila bu rei hadum tamne nyimpat sim lai ya unu udak ban pedi ba kani ka jingdawa jong ki samla puli nak leng ka sokar kan syam kia